شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kul okulan Kur'anlardan, ayetlerden faydalı okuyordu. Bizden budağı imanda, İslam'da ötketken mu'min Müslüman bütüvanlarınızga bağışladı. Allah'ım ötkendürdüğünüz rahmetini alın. Cennetin enceyi vergin. Allah Teala kalanlarınızı salamat kılıp, imanlarınızı bakıvat kılıp, gen soluklarınızı şen kılıp, ömürlerinizi berekeli kılıp Allah Teala özün yardım verin. Allah Teala şu lapatlardan her taraf bizi tutultup, buradaki жақсы жашауға, намаздарымызды ең еркін, кеңірі, толық сүннетке лайық қылып оқитыған уақыттарға қайрадан нәсіп болсын. Аллах Тағала бізді өзің адастырбағын. Аллах Тағала бізді шул жерде қандай чоғылтқан болсаң, қиямат күнінде дағы бейішінде жамдағын. Ең жоғарғы бейіш болған Фирдаус бейішінде жамдағын. Фирдаус бейішіне чоғылтқан. Аллах Тағала günahlarımızı geçirgin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahiret hasene ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.